lagi bersama aku teman-teman. Ikuti aku yuk, kita berburu mainan yuk teman-teman yuk. Oke, langsung saja yuk kita berburu mainan yuk teman-teman. Wadidaw wadidaw, ikutin aku terus teman-teman. Wow, di situ sangat banyak sekali anak ondel-ondel dan juga kepala ondel-ondel teman-teman. Di situ ada Upin, ada Dipsy, ada Po, dan juga ada Upin lagi teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. Wow, mantul. Ayo kita lihat dulu ya di sini ya. Di sini ada anak ondel-ondel bermuka warna merah, baju hijau teman-teman. Mantul. Wadidaw wadidaw. Di sini juga ada anak ondel-ondel bermuka warna putih teman-teman. Mantul. Dan juga ada anak ondel-ondel bermuka warna merah, baju biru teman-teman. Mantul. Dan di sini juga ada Po Amel teman-teman. Ondel-ondel berbaju warna pink, muka putih teman-teman. Mantul. Dan di sini ada si ondel-ondel Bang Cungkring teman-teman. Mantul. Lihat ondel-ondel Bang Cungkring teman-teman. Hidungnya putih dan kurus tinggi ya teman-teman ya. Mantul. Dan di sini juga ada ondel-ondel Po Alpa teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. Wow, di sini ada ondel-ondel Bang Cepi teman-teman. Wadidaw wadidaw, matanya hanya satu teman-teman. Mantul. Wadidaw, di sini ada kepala ondel-ondel teman-teman. Wadidaw, mantul. Dan juga ada kepala ondel-ondel bermuka warna putih teman-teman. Mantul. Dan di sini ada kepala ondel-ondel bermuka warna merah teman-teman. Ini namanya muka ondel-ondel Bang Jali teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul. La 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 la. Dan di sini juga ada Upin teman-teman. Wow, mantul sekali ya si Upin ya. Wadidaw wadidaw, mantul. Di sini juga ada Po loh teman-teman. Wadidaw, mantul. Ada Po teman-teman. Dan juga ada boneka karakter buaya teman-teman. Mantul ya teman-teman ya. Wadidaw, mantul. Dan di sini juga ada Dipsy teman-teman. Mantul. Wadidaw wadidaw, mantul. Di sini juga ada Upin lagi teman-teman. Ternyata kita di konten hari ini Upinnya ada dua teman-teman. Mantul. Udara masuk, barulah boleh bernafas. Betul-betul. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kalian telah menonton video aku. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen ya teman-teman ya. Dan juga menyalakan tombol loncengnya. Dadah teman-teman.